Rowere County ma Mombasa obido kanyakla kendo sidho ayanga chenro mar choko sei mageto sundo piny owacho mondo mi oduok chien 10 counties manie pacho ka kowuok e kwan 47 nyaka 8. Gikoni okang' ma kamagi kawo kaluwore gi weche mag mibadhi mikoni okwako 10 counties ma pacho ka. Gino mosemono moko kuom counties tiyo kaka winjore nikech buche mag mibadhi ma ok rum. Rowere gi mathoth gi gin jopuonjre mag mbalariany koni kata obedo ni piny owacho ne osingo mar siro sombgi, chenro moketi magero siro somo sani medo mana kelo pek ne jopuonjre to chutho mago maonge kod nyalo. Nyasino ne obagi alap ma Tononoka, kaunti ma Mombasa. Tupiga risasi, tukienda maandamano wanatushika, tukikuja kupiga story na kudance na kutafuta future wanatukujia. Sisi kama comrades tumeumia hizo miaka zote. Tumepanga maandamano hapa na pale, amsikii. Tumekuja tumeketi na nyinyi kikao, ulita kikao pale Bomas. Tukaja keti na wewe bwana rais. Tukasemezana na ukasema utasikiza, hujasikiza. So it's high time we tell you that new funding model for universities haijawekwa in the right way we want. Dispatchment inafanywa too late. Wanafanya allocation January, dispatchment inafanywa September. Na ni pesa kidogo ndio inafika. Mulitoa kwa TVET schools. Mulitoa capitation ilikuwa 30,000 mkapunguza mpaka 19,000. Saizi kuna wanafunzi wapati hizo capitation. What is not happening with this government? Magavana wananunua Fanta 1 million. Magavana wananunua wheelbarrow 3 million. Kuna gavana moja saizi yako huko majuu alishikwa na 649 million. Magavana wanajenga kiosk wanaita Atini Stadium, wanasema wametumia $500 million. Ni wakati ya kuambia vijana we have to take leadership, we have to take back our country. Kama maandamano haita work, hakikisha uko na kitambulisho, uko na kura, 2020